ka gold bio oil, ka umpniang kali ka babahatam na kabanta ki kali. Ka baduna artangka na kiwe ki diesel, ka umpniang ka bakhuj bat ka bompen jabo e kamariang, ka ai shipo hadu khasan persen ka mileage banya kiwe ki umpniang kali, ka trekam habaro ki charge engine diesel claim dadon kam ban penkala, ka penjam berpenjalan Yakarta jok ke engine. Ban apply nak banta ban bu yaki petrol pump, pila ban pun haki number, pra khandai hnyo saw, lai saw iwar, khandai lai nriu, ar hnyo nriu saw san, hnyo saw ar khandai saw iwai, hnyo khandai iwai san, bat lai nriu iwar, pra khandai nriu ar not ar. Pila ru ban login sa www.goldbio.com. Khub chale, zyada chale. Henry nikwa banyatu yapi. Maya kiwe ki children kam kum ki furnitures bat khamtam ka school toilet nim paddan namar kata nang bangin yarungkat dorlem bat kiwe ki school hapo kagi boy district nikepat bapin subha banyarap lem ban penyo gilat nang bakan long kajing mentoy ya ki khana school bat kashnong hi borok away. Kajing don jong ki school haki shnong ki thau ki basha kandong kalong kajing kurkhu ba kajing pensuk ki nong shong shnong ha ka bana do ki habarit ha do ki khon samla kilala banyo kajing nang jing start hala ka shnong ka thau ka ba ki sa ha ka ba kim don kam shu ban li par shaki we ki chaka ki ba jangai nala shnong ka ban budai upper primary school ka de ka school ka badang shusdang shen ha ki ni ki khndiat snam bat ka de ru ka school ka baning kong ha ka shnong ban budai ka ne ka school ha do menta kala don komba saw phongod aa ki khna school Hakini ki khndiat snam kane ka school kala nang kiu stat ha baro kiliang kombalong pat ki we ki school da ka jingshim khia jong ki bor panyaj jong ka tanat ka badai pe je ka puli ka puthi ha ka district ha ka khanyo tarik December 2004 kane ka school kala yo ban pleno sa ka kitchen shed ka bala panmang na ka MDM scheme jong usnam 2000 khat khandai bat 2004 ya kane ka kitchen shed lawon pan ple do MDC ka mahoti constituency ba Charles Marngar harangkat ka jingi don lang ki officer jong katanat ka pule ka puthi jong ka district lasaki langru da kinoi lam snong bat kinong song snong jong ka ban budai fiction set kum bala ai kum ta ka malo but kadai ka first na ki school ki bayo matak sinem ka bala pendap de mangau bayo ban pek nu kong ya ka complete kitchen set jong ka ne ka batch ka bagiyo menta ku blesibun kene galong ganuksa ya ki wipat ki balayo pero penen kam hok kum bala island bapa office jamu SPSEO ka Ribhoy district jomi te lengkot kate ka ying la de pli nrei ka badan kam hang te ki dan dan sibun te ha ga ji de bat ki tiar shet wat ngam khuslai automatically lada kenwan ha kan kan kopor nakaliang jog office kumbala bani kini kinong kren na siya din nila sudhuk kumnavan ay tikadon kani kaba kisyad ay limba ka scheme kata kaba ki ME midday meal equipment scheme kaba ki khot ka kitchen devices ka scheme kaba ka central hikala ay kerpang na kabenta ka midday meal kumnavan pendiang ya kasyad ka timudur hakini kisnila dang ngapha ikun dingatang iwe Syadu senang puak, syadu syamslim. Matara ladang ngam batai kata Krisnu tu, kat no gejing lut. Nak benda iwei ikun jongal ni jompi, bayi kuliah kata kita. Ada ladang pa hang ni aban budai. Hakkan ni ke school kabadan nasional. Kamu ija ibatang sekilo ni lala abania lebam markan dia. Ikun la polisi school. Kata kamu dang ile dan kata kerukom. Kamu kani ke school haban budai kan buon ki kena bat kadon ru kalenti ka ba kan sa proceed syadu ke secondary syadu ke higher secondary kata kadai ka bangakwa ba mapi kum ki kini ba wat sino sarong re o ka khon jungade pule ka hapo Saint Michael pule ka po Nehru Memorial dali pule ka hapo Government Boys Hasilong Hasai Antonius wat num snow sarong ya kabukum kita pen sarong shwa ya ka jong lajong kabadon halayin halasem bat kan sara ya kaburom
jong kata ke sinong jong kata ke school kaba ni ida namar kata wat nom ino ya kali ke school ai ba kali ke building kam yu ke building ke internet habang apik ngam snudai shu ban ong ka building jong ka upper primary ngalas snudai ban ong ka building jong ka secondary dengan tak berjing sukumen sisa gani kesni ke pemerintah hakaba mangi ilapan beli ilakan yang aban beli gani ka kitchen shed bar ke storeroom dinamar belayu aban beli ngasoban ai sisa ke burang na pemerintah ke office SDSEO ginong tray baro biar pi gizongi bedan langhang ni kumjulu ika managing committee pi kambiang tang mangilayo na office mo ka office habang kayo ba labiang na dong sedong ade ban ai kila ai paniso kemen bantip kumalong magani gede ke banengkong ke bengiyo ban pli pilong sisa ki badan bok hado kata kalau pli nengkong gede ni kalau pendem nengkong tegani ke peni bagajing simkya jong ka office bat kampang ro ya gajing simkya ya gajing kli bagajing trihok jong ke managing committee tenaga bantagane ngaso ban ai ke burom supi ke managing committee ngapai ke komisioner ke belabiang ha dengan sengoban ai sisa gajing songo ke burom ipi balik ngong umta namar ba lahar isu buri tahu ba menteri hak reki kiskim serkan balai kisadin di school gitu balai kisadin giwai di development di kampung ran namar ba ngim menteri hak ya kiskim serkan dengan soban ai kuburam nak mentakkan dia nang ta pada kasukumen kumlaong manes kman iba opnyang ilaong ba kasuloi patpether ka skela ada kolom amumta dengan kasukumen sisa nak mentakkan nak mentakkan ni ro ngasoban ai gajing kublai ya education department pat gajing kublai na kementang kinong ilam jong managing committee ipidon gajing start pidon gajing shepang na kata-kata piyo ayaka haga cukup po ono berlaban mudur bakat kani ke building ke sekolah lang sang aja kapra mo kemudian belabiang ki berfak sepenyai ini ke sekolah pilong sisa kibadan bok hado kata ha umkra kanang wan hakiki kisni balik pe ke sekolah dari ke secondary school amet kita nyele ke sekolah tu nama mga dawai goi program nyele dah lalai ka kejing sosun kejing isang sabot li terpai rema pikat ke sekolah pilong sisa kibadon bok hado kata-kata tiga ega bangamot ngkuat pat pangkeran hege ko kat kani ke building layo ke ega kamram ke sungi ke bagi depan ke bakongsan kalong bang idang hab ban ye tom susu ni haban imhai ban ye I kham se jangai na ka menta ki khun ki ti ke sungi na ka menta ka pateng ke konsawan dang arja khat praseng mentalan rup sawut de ikna lada pikenya kola sawut mo ala sawut ikna tin kenni mo laisna menta dengan keman ba da jing tres tom jo pikno ikai ka result ka babahanan ni tindan subur ikna ke banwan lada kambiang ke result kambiang ke school de ketu baong IBRP mana bon dispi ong dam ka tu pani samsne ler ka ni kum kita kini him ko ako kum du nga pendu mesin ni dikijing ai mesin ni tapi trash tam ada kiwe ki school kiwe distinction why not in ban budai de long ta balai kam long ban budai kadi ban long ban budai mo tinggal kerben habat ma kini kena school mana baru ko students ngayu gedor ke jongpi gedor kemat ke belului ke jongpi basi sen ke sini pinong ye ma ima he doktor di lopang ni mengatri bat isi itu khnaya nak asnam ngatri ma he bukli nak el school di pas ilong chief minister jong ke jalan ne ya ke inga kermen ba napi ni kena ada jing stai sitom kan ni kan nang ni pinmi kinmi
ikun samla ki banteng shan ki long ki klor ki banteng shan hag ni gedong ri boy ge sungi kam kot tanggata hag jela bat agari hi bar kowe ke jingan jing start kalong go badon kam hado kota kata ke education but ke jing start what is wisdom ke jing start and only if you what is wisdom kecoba kalau the quality of having experience, knowledge and good judgment, the quality of being wise. Kata kadi kecing ke wisdom la negecing start. Kecinang jing start kadi bodon kam hando kata. Bila pen kelador dei percaya do bidon kecing start.